a thalak dan chu karon en tiu dona ATM tuna hian lens hi 70 to 300 mm sigma zoom lens pa mai kamanga mase i du angin a zoom nem a zoom hai tok don lawa du vai camera hi 24 megapixel ania pixel sang khan om je nei don nei tu mai chonin tuna izo ina kan lo suang to ta mai la khat thalak dan tu thla khi thla kan lo la ve ni po alan da tu ro kan suang to da na asabera kan la chin pho da camera setting pa ngai in lang yang ini afia lo de umai the kina picture fi tu kan pai ron da lenga hianin athala hian en hian a eng phut mai ring a eng phut no ta chu kan suang to tan ber ni kon khia ni ni athazia khi chiang de kan lak ke thei kan ring lo wa kan oi lo fo thina ma se a thei ani chu tuna chu chiang a thla ka lak da chu a thla lak dan tan pom thong a ke ma na ka lak da kan soi do ni ma sa bera shutter speed hi asanga ka da don sang khat zani songa one by sang khat zani songa chuan aperture hi f9 a ka danga ISO ero hi chu 100 a ka da to na chu ting chun thla kan langa adang lam na chu kan en chin non ya Clemin atim teu le to tha a bo hi a chiang zo kan danga chu hemi camera tanga lang nge ni ti thiang kan thiang chu khoi mi ma kalak khoi mi ma download den lawa hi ta tang talang nge hi nia chu nge ni ai le ni kan tilang nga chon kan en hianin i nge ni azu thang lo lu to ni thla hi ala lang te tho ni chu ka camera hi 24 megapixel ania ta tak hianin kan crop ngai dona wangin ni pixel sang ka athatna pixel sang atang kai le atuna hi chuan thla kan lai no kan crop tu ki atte a fi adeu crop tu chuan pixel sang camera pixel sang ve deu lek te ngai dona chu hemi tuna ka lak thalak kha Lightroom a kan khoi le hretanga ka crop nga contrast te ka penga chuanin hemi Google vel discovery vela kan hu thla le fi adeu pui azia te ne na lak pulang hianin alang ve dona pase khati pui ka chuanin i alan ni thei chong o chan chu 300 mm chau a full zoom po 300 mm chau ni wangin mase a fia thei fu ni a fia thei view ni ti na ti khan kan thianga chon kan lo la ve du ni pon ka setting kha ISO kha a niam bera ni sela ISO niam chuan noise tlema chuan shutter speed kha sang de uleka aperture kha f8 mo f9 vele mo man hianin keima bi ga chonin a fia le ni hi tuna kan thalak zo chi khani ta hi amma sa jok apa ngai ka lak khan hei a eng phut maya hi recover pot tumila hi exposure to ban ti mala ati tak thelo chan chu kan thalak dan ni angani a technique kha dik tok lo bangin mase hi atnung mi hi kalak nu jok khani ta ase ding ti omjene ya ka set nu khanin hei ti en ngot po hin aji chu lang che to chonin Lightroom ma rahe ka khoyanga ka export anga e hemi ka khoi male ka khoi nu chu al kan en ngeni kan en nu dun don chinani chonin thla hi rin ain alo lak nai the ni alak dan dik a lak chon ti ka thria theina turin tuna e kan khoi thathuak thokang nge kati khadu tok ri taila hi kan export photange tuna panga hi kan export vele hi anita dinglam mi hi Lightroom atanga kan khoi that nu khania dinglam mi hi camera atanga angai ngaya lan dan khania hei han en hianin
alak fi thei phian ani thla hi ngo achan chu ei thla hi eng phu ta lak ringot hi ani lova camera setting tikle post processing a han khoi deu chuangin e thata ki na chuak ve thein ni ti hianin kan mu mai ome hemi ngani mi thalak sa pho thalak kan mu tha tak tak te po hi camera a tha takan lak ani ngal bik lova post processing a hian e ang khoi na sa ni ti hi ria ta poi mo a camera chang tunin tha taka lak hi a har ve viau ani e post processing hi an ngai poi mo le ni ti riat hi a poi mo le ni chuanin kha ngani ka soi thei tlang pui chu ni sela zona ta kan ni chon Facebook le Instagram ate hei tian ka Instagram account le Facebook account ka rin da ta henin zona te du chon zo thei nga ni lo follow ve bok nga chuanin khatakin thlai lak thei na turin tu song la cheu thalak no vek ule